Deligraphy Democrata no na abna yade twaso na nimo ha mami Jenmensa EC eye chairperson na wahai ene ne mema mienu a won so eka ho deputy chair eye operations enso ewa ha ora Bosman Eric Asare so ewa ha bi mpenfo no wa ha sam ne yetia ne womo kanyina ene se wono ebehwe na yem voter register no ebe credible Chichu bia nim the NDC tichu kan nyina no wo ebe bibia se be ya ye beto aba ne be wie no obi abenya akoma mu fan no de na de nti Deligraphy Democrata no ne de no na Apostle Eric Nyameche chairman Dema Pentecost na kasai wa hai de wo kan nyina ene se galamse ne de yen to bambofo no ngum tuo mu pa na nyase ye tuo magum akeke hyehyɛ ɛna na akwan so ne besi Yeni choice ya sa kasa no do bia Canada ye bompa ye sempanifo nso betie na atumi aboa enti ko pay 30 na Deligraphy Democrata na dia ba wo pay 10 and 23 so ko hono mu a NDC amanyoko Frank Atuni John Dramani Mahama say obe reopen discussions efa ye de mission schools no ma sorry no mo ahweso I think say no so be mu be boa pa na nkwara ya agensem nti ho asem no na enei no constituency watch no Deligraphy Democrata no do ani akire Sunyane East ayo ho de so ye day MPP wo mkrom twetwe 2020 mu election no nti ase bia nkoso MPP primaries no mu nti ma ba ko agina yi yesu ni nyina akikura nkosi MPP 5 ayo nti ubowura ewom na rent control one more power on digital platform huntuma address ube ewo ho ewo ho o pa ho to menre me pa che say rent control ankasa mo ho abena ewo ho ewo ho na me no serious o say na me bi say na obebu say na dan ho asampa wo han dan a single room self contained 1,000 Ghana 1,005 it depends on baby awo control single room no anu odin yo katua na ya he nti say rent control there's some control there in Ghana I mean some control paper so a problem o digital no dey so di na so mo say son from rent control because they are not control rent there na omo control rent enya easy what we if you run na me say na no kra a year some a work can there agent no yes say kwa the agent no wo mu na ka price and say no ne commission be be kese na ntinka we kwan say rent control na djuma we mo de dynamite ye de sika mam na mo de akoma fiewura won so ma hye ne nyina wo a digital de no no agent na eba be kire ye mfa ne percentage man me wa me nkotua fiewura ne ka wo so pe percentage adwuma no wa wie ye no wa de ho sika me say na agent wo office titimu fiewura ne je 2 years no 400,000 agent je 7% a woje 40,000 it's a 10% 4,000 4,000 10% and he said de no when you be say ya sa hweni sika wayi Deligraphy Democrata no na ne nsema hudo bi jebre na kenkan the Ghanaian publisher so ede aba Baumia's housing plan to partner private sector to address gap no de munyere mo ho na yentimi catch up cause anu odin affordable no your brofo mama no reflect it emma no bia ntumi nya bi me de kra de me hu onkrofo man so ne say aban sisi unya 18 na wo kɔ wanim no a wotumi yɛ adwuma wotua na wakɔ han wo de wo ware na yire ne maba mu a ɛwɔ dan a wo betenem enye late momia start won sa se bi ebetumi ayɛ ne sa aban ne yɛ sa de ankasa housing deficit no mu ne rent ntokɔ nyina na abena nka beba fom nti ɛho asɛm nie na ɛno nso yakɔpa ɛyɛ bitumen plant no ai kan twi ne say afọ ministry de yakwan na akado if you have the young bitumen na young queen and to un kan twi quota na one just a quota ye twi no asa na afra no a so na me ka wo behu aha enti eno yakopa ho ntoma mampani ene oro say kwame prempe wo ka say yemma contractors no wo munyusu we no ene papa na yenya ise ye kra nkrofo de edeba no nti enie ena rent control asaba yate mampani dada mahama NDC Frank Atuni ono so aye ne say obia wo ye illegal mining bia no se ye twa ba yi no a
obehwe na nyemra no wadi adata maso ana asokra twam daily guidance so de aba ewa ha enti wo boma yese ayi bia kwaso survey bia ba ma owura ba omia ne owura mahama so wotumu say wo mo the same scale apai na wan hwe afia bato de abesa akobie afia bo abosom one touch nkasa hwe Debbie, the enemy corner no eden. One touch because I idea konkoko nti one touch. I oba konso. Fa nti mawie. But, but we not say. Mama nye